mina nje yabona mangathi Yo, yes boy. I'm fine. Open nje ola boy. Acha man. Hey, na squat is arthritis. Hey, makancane azidlali nani namhlanje. Ngicela nithi disappear please. Hamba mama fela dust le dust. Kune dust le baba hamba. Una target deadline. Yeah, awukhiphe lapho boy. Awukhiphe lapho sibone boy yazi already mfana ngizwa. Lamafutha lawa kudala lamafutha lawa weRussian. Wena magwinya mama hamba. Hayi wena mani boy. Ha. Ukela wayabona ka eso. Wena bona ro market ya. Man. Yini manje le? Kisusha taka. Endoda ifisha ngavuthwanga namantanda apha ama chips iphi Russian? Thato. Hey man. Go egadikilweni ekae. Iphi khuhu ekhadikilweni endoda mana ngeke sikunike imali lethu ukugcina unihambe uyosengela ukudla kwamachina yini lento pink le yini? Machina? Yes. Japanese cuisine. Asokuruti everything vilakazi. Oh. This looks nice, you guys. The presentation yakhona ngiyayithanda. I cannot wait to post these on my stories. Motho frostana ngiyo. Lona lobola mehano lenze leje dizo tshwanang sona. Ngicela uthatha la dengu ubisele emuva mina ngifuna amafuta yazo. Ngingikawule la dengu. Le nna ha ke tloyeja nthweni kopa go egadikilweni. Wena ndoda ngikunike 750 yami yokugcina uzothenga la dengu. Thato ko 20 rand ka ha tsa tlo ibona. Ile. Well, guys, why you sulk mina? Singezedlela my sushi. Alata lute nice ne? Bye.